UMDC kanongkrem uba lambor malnyang ulaong ba umkwa ban kentho yano namar bagasan hima kajumi kajingkela nakapor syakapor bakran mentakasi kahanyo tarik nailur hajar pesau uba lambor ulaong ba unsa kumu UMDC shimet bat un beteng yakani namar bah ka election kamsyong hakaseng henry kabaningkong kasyong ha ubrio lor kajinga kren kibrio kajingkela kumbak yalap yakaseng VPP nakaliang uba lambor ulaong bakasyong ha upat ba ban ai kajubab ulaong bahabakran ya gajingkela kamut ha gajinya day bat gikam omban syukran dakaktien ulaay nuksa bahagapor balong MLA mau kasurok na light por syapom lakray syalay lingkot kalong kabasok kru sokram Henry lingba kajing tre shitom jong u lashna ya kasurok kababaha bat kani kadai gajingkela kaban mentoy upat ba Hagbayday bat ka MDC hoy ngi bakla ko la ya stat hadien jong ka jing yada pan penbet kisnong githau te nakaliang jonga ngamdon kanu no jing kentho ino ru kasan ima sima ka kala na koi ka pos katang malaj kata ka jia ha por India hi hoy te ngai nakaliang jonga kumbolong mentahi kamot kapapau sya ik tigalong ba ngasa hi kamu independent but nginyai beteng sya kani ka jinglong kamu independent namar ka election hi kamsyong haka kadung ka political party kasyong siya hubrio jadi jung brio pati pa kadi kita hi siya kabaningkong te so ba yamatahi kamot nang ipeteng siya kani kajing ya ti jonga kumo GI brush kata bandang ya ipeteng kumo independent namar ka dongkam yu brave yu bon ai ka service hindi pa kadi da daw ya ipeteng siya kani ka lenti jonga ko ngaya ta ne gani ga jo apo ka function ng sai fai kep kren ya kata ga jingkala te pinong hi banong ba kadon takal le ga jingbe jong ka BBP de ngamtip asi sawi ka be na kambe katangi mla patay kaya nga pet ya ga ba ngidi pet ya konsusila jong te ha ga jile kamut karam ga job ka de bandon hi dan ay kamde banong syuram sa Degi pajba ruki degi ba syai kita start. Maksud degi pajba giban sa ay ka jubab. Hadian jong ka election but nda diglay ka result. Muts kay ka pajba jubab. Na ba banya ken pa manta ba kalong hakata kadur na wa kajingkalahi kamut kaday lamba kikam gijong pi. Kay kita kajingkala kamut huan wara kajingkala. Hakali kawan ka pensuk ipajba nong sunong. Kajingkala manta pi kumigani ka ju hi gani ka ying building ka bahe kan ni. Mencuat ka yingtin la jaw bani siyong meeting ru ka sinong nong syu termda kelasuk ya bro aliang ya sinong kelasuk igin kena ru kelasuk kumo di gini ke jingkala ti yakan jingkala mo kini kan kikam gyo free kiwara ya jingkala masyen nuksa mencua la pipet ya gani ka lenti ka baya na like course try sa like got mencua kadi ka surok ka pasuk ru sukram ko repair ya tali ya arti kalim na chu Parliamentar da pilit matpej. Hating kajing job jonga. Da pipej mata kalong kumo. Double lane. Mut kata kajing kala. Today halo kita gi bro, kibangi ngila pesyang banle mut kalak kaladur ka konsusi.